Krećemo izradom tijesta. To je prvi korak. Razvalja se tijesto i onda se kalupima ono modla. Dakle, mi tom beživotnom tijestu dajemo dušu. Dobro. Pošto smo tako izmodlane stavili na tepsiju i ispekli, stavljamo ih na stol i mažemo smjesom brašna i vode. To je prirodno ljepilo. Svaki licitar tako premažemo, upasujemo, odnosno tražimo koji najbolje odgovaraju jedan drugome, stavljamo uzicu, pritisnemo, zalijepimo, eventualni višak obrišemo i ostavljamo dan, dva, tri da se osuši, odnosno slijepi. Tako dugo? Koliko onda treba ukupno za izradu jednog licitara? Za izradu jednog licitara trebate sigurno 10-ak dana, no to zavisi o vremenu. Ako je ljeto i vrijeme je toplo, sunčano, treba manje dana, jer postupak se skrati. Ali kad je vlage puno u zraku, jesen, dosta kiše, onda sve skupa ide sporije. Dobro, uzmite si vremena, imate dovoljno vremena do Božića. Što je u tijestu? Od čega se sastoji tijesto? Tijesto se sastoji od brašna, šećera, licitarskog kvasca i vode. Dakle, sve su to jestivi sastojci. To je licitarski kvasac je drukčiji od običnog? To je drukčiji kvasac, još se zove i ledeni kvasac, salakali ili amoni bikarbonat po svom kemijskom sastavu. Upravo zbog tog amonijaka ima jedan oštar okus. No danas ga zamjenjuju jednako tako uspješno soda bikarbona, prašak za pecivo, što je moj savjet kućnim majstorima da pokušaju svakako sa tim zamjenskim praškovima. Zašto su nam oni uopće potrebni u tijestu? To je vrsta dizanoga tijesta, ali nikako ne upotrebljavati germu, ona je prejaka, preagresivna, tijesto bi se previše diglo što bi izazvalo da njegova površina nije glatka već raspucana. Dakle, germa je preagresivna za izradu licitara. Bi bio jedan divovski licitar i još ispucan. Da, i još bi bio raspucan. Spomenuli ste da ste vi učili od gospođe koja je to u obitelji. Razlikuju li se recepti recimo od obitelji do obitelji u krajevima? Razlikuju se u malenkostima i pojedinostima. Nebitno. Ono što više razlikuje licitar, to je specifičan rukopis. Svako od nas ima svoj rukopis, svaka radionica ima svoj izgled licitara. I premda se licitarsko srce čini jednako, ipak kad se jedno vrijeme time bavite, vi prepoznajete licitar s područja Slavonije ili s područja Zagrebačke županije. Vidite i da se oni po tom upravo rukopisu pojedine radionice razlikuju. I možete znati koji je odakle. Kako dobijemo ove lijepe oblike? Pomoću kalupa, pretpostavljam? Pomoću kalupa. Razni oblici kalupa, evo sada prigodno zvijezdere patice, anđeli, božićne pahuljice, čizme, borovi, zvijezde. To je sada taj mali sitni licitar koji je najviše tražen u ovo božićno vrijeme. Zvijezdica baš? I zvijezdica, i bor, i repatica, svi ovi božićni. Anđeli, svi božićni oblici, pošto je to evo u tradiciji kićenja hrvatske jelke. Ovo su neki stari kalupi, oni se, mislim, vidim, bitno razlikuju i po veličini, i po materijalu, i po svemu. Ovo su stari, starinski kalupi, imamo konja, bebu, licitarsko srce. To su oni najtipičniji oblici kod licitara. Vidimo, ti su kalupi znatno veći od ovih današnjih i znatno jači. Najčešće ih radi medičar sam za svoju potrebu ili se onda naprave kod kovača, ali mnogi ljudi, pa i mi smo za svoje potrebe radili također vlastite kalupe. I su takve velike i dalje ili su današnji svi manji? Ovisno o tome što trebate, jer ako traži se neki poseban oblik, vi ga ne možete kupiti, morate sami izraditi potrebit kalup. Nakon što su oblikovani, spečeni, dakle zalijepili smo ih, sušili su se 2-3 dana i onda? Onda kad je dobro suh, prelazimo na želatiniranje. Dakle, okupamo ga u jednoj smjesi jestive želatine, vode i jestive boje. Neka vas ne brine ovo jako crvenilo. To su sve jestive boje koje se koriste u prehrambenoj industriji, pogotovo u slastičarstvu danas. Dakle, svi sastojci... I roni licitar. Licitar se uroni, licitar se ocijedi,
Ako se javi koji mjehurić, lagano se puhne, jer je tijesto porozno, ispušta zrak. I onda ga vješamo, stavljamo ga na sušenje, gdje se on opet, ovisno o vremenu, suši par dana. Opet par dana. Opet Tu znači, par dana. zato nam u toj računici treba tih 10 ukupno. Koji je da. recept za glazuru? Obično se stavlja kila želatine, Dobro. 2 litre vode, jestiva boja i bombonski sirup po potrebi. Ovisno o sjaju, intenzitetu boje koji želite postići. I nakon toga, nakon opet sušenja, dolazimo do ovog najzanimljivijeg dijela. Ukrašavanje, je li tako, Valentina? Ukrašavanje. Za to nam treba ajs. Njega napravimo isto od želatine i vode koja se prvo namoči, onda se otopi, treba biti vruća i onda se dodaje bombonski sirup. Inače radimo 100 grama želatine, litra vode i isto toliko trebamo bombonskog sirupa staviti koji se onda topi. I kad bude mlak, onda se miksa ta smjesa da se dobije jestivi ajs. Negdje oko 15 minuta se miksa. To je ovo Da, i bijelo. onda dobijemo ovako. To je taj osnovni ajs. Mogu ga dirati ili... Može. Evo ga. I to A u kantice? kućnoj radinosti može se napraviti isto kao snijeg od bjelanjka. Doda se šećer u prahu, malo vode i to je to. A ovo u bojama? Što nam je to? I onda radimo ovisno, dodajemo krumpirovo brašno, što je jako važno da se dobije gustoća. Za obrubljivanje treba malo rijeđi ajs biti, pa se onda manje ovoga krumpirovog brašna dodaje. A za travicu, znači zelena boja, to je isto što je gospođa Nina rekla, jestive boje sve. Zelena ili crvena za cvjetiće.